bagino tangnai Bharatni Elembak bisingtui kirima kwrui khlai eba baksano chajakma eba chajakya khlai eba kebo khoroksa bai godalui eba huijagui samung tanglak ani jak hangkor kokchap nokni Honorable Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the executive committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. Ang Machang Chandra Kumar Jamatia Baba Goriani Mungtui Samai Tangai Sajago Ang Bharat Elembakni Bishingtui Khajak Kerong no Puito Kubui Te Khorok Bomui Sajago Ang Bharatni Phan Kaplai Te Kathalai Mungno Naikolui Tong Nai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charifang Adong ni Samung no Joto ni Bagay no Tang Nai Bharat ni Elembak Te Kerong ni Bising Tui Kirima Kerui Khalayui Eba Baksano Sajakma Eba Sajakya Khalai Eba Kebo Khorok Sabai Gadalui Eba Huijagui Samung Tanglak Ani Thani Yafarjak Hangkor Kokchap ni Charifang Adong ni Borjano Nangyagui Keboni Bekhak Punugui Eba Huijagui Samung Tanglak Jotana Khulumka Hambai Congratulations.
haino hai lam sogo joto no tai joto borom gnang sono khabai khakupurni chibai ya phari lam sogo te hamjak mung ya pharo tabuk chung chini ketal chongjak chini CM sir borom gnang mojang runel sir no ang koinai bini tini puila samai tangmani o samung no yasagui abonoti kicha kok nar mani bagai jotona phungkaham puilano sini oro phaimanjak phaijak sini borom gnang sir BK rangkholno puilano khulmung yafaro tai sini oro phaimanjak phaijak sini hasteni mantri sini borom gnang sir Bishwekitu Debbarma nobo hambai yafaro tai sini honorable chairman TTAD sini borom gnang sir Boboranjan Riang nobo khulmung te hamjamung yafaro tai sini former chairman sini sir Jagadish Debbarma nobo hambai te khulmung yafaro tai former CM sini borom gnang sir Purno Chandra Jamatia nobo khulmung yafaro tai sini honorable MLA sini borom gnang sir Ranjit Debbarma honorable MLA sini borom gnang sir Biswajit Koloi tai sini honorable former EM sini borom gnang sir Robindra Debbarma te former EM sini borom gnang sir Komal Koloi nabo khulumung te hambai yafaro tai oro phaimanjak phaijak sini Tripura hasteni sini law secretary nobo hambai yafaro tai sini TTAD sini honorable CEO nobo hambai te khulumung yafaro tai oro phaimanjak phainai joto Tripura hasteni joto lukurok nobo hambai te khulumung tai ani colleague joto MDC rok jara phaimanjak phainai sini Tripura hasteni honorable MLS rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai sini joto je community head rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai omni logi oro tongnai joto amchaini phaimanjak phaijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok tai joto official staff rok nobo hambai yafaro tai sini joto media ni adong bubukjik rok nobo hambai yafaro omono tini sini overtaking complete ngha sini CM ni tai sini masa borom gnang honorable executive member sini borom gnang CK Jamatia sahib nibo tini overtaking ka bonobo hambai yafaro tai khaka ham yafaro omono phansani phanbai Triprasani phanbai je Tripura motha party no taisa বিশ্বাস khai rohmani taisa singno chongui rohore TTAD siu taisa asuk rombagi joto Tripura hasteni lukurok nang pipeline hambai te hamjamu yafaro kaun gi nongni phanbai si omo sombobunga tini o jaga taisa haino hai tini second time ni bagi asuknani Tripura motha party taisa দ্বিতীয় বার যে asuk thani nongni সহযোগিতা tong nongni phan tong এবং বিশেষ কইরা oro sini ha bubagrani tebo phan bubagrani chaita mungbai bubagrani nahar mungbai Tripura phansani phanbai bubagrano uklukti phanruman bisingtini tini sing oro ma asu taisa omon bubagrana hambai yafaro bubagrani sori haimyang tongkisa omon bo treatment na thangja mumbai borom manjak phaina musungbo tini manjak phaimalia omon sing joto bini bagi haina hai dei lainai bin bagi suri lainai karon ki bono sing kaham kai susto kai tonggaise sini thinang sini bobishot jing sasangnai Tripura sani thinang jing sasangnai omono bini leadership ni bisingtino sing samuma khainai tabugo administration nobo CM hisabe samaima tongmani yagulo ani samai omono tongnai Tripura sa lukurongni bagai kubui kai samung khlainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung khlaijangnai tongmani sing khlainai thane 5 বছর অনেক এক্সপিরিয়েন্স কা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তংমানি তাবুক তেবো দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং ও দায়িত্ব না আং কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সিনি মাধ্যমে কাহামকে যতবে কথালাই আন যত কলিগ্রবে কক সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রক তংনাই অকরা জাগরা রক তংনাই সিনি এমএলএ যে অকরা রক তংনাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রক অবলাইজাক বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম তম খাইজানাই নাংনাই जों अलरेडी बुबाग्राबाय प्लेनिंग जाबलायजाक बबो सामु
नो सोंख्लायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडी जे प्लेनिंग दंमोनी अलरेडी साबलायजाक अमा आस्ते आस्ते सोंबोसकां सालो चाइतोगे आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडिया नि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो मुसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बो सामुंनो ति सों अ ताकलाय 5 बोसोरो सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहकते बुहुरक तै जत अक्रा साख्रा जत सिक्लारनो जत बुमार नमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा साख्रा अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिने अर हायना हाय लगी रुफाय मगे आं जे सीएम नि बार जमामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय मगे नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुक माने स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि बो आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो ताइसे एमडीसी स्लामै ताबुक तेबो आसुक थाय कतर जे सीएम पद आसुरुम बागे बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनी जत तिप्रा सामसाइनि लुकुरगनो जत तिप्रा सारनो आं पाइप गनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनी दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जतनो हामबाय उबुइके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागे सामुंख्लायनाय अ कगनो साइना आनी थाइजथानि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जतनो खुलुमबायके बेले बेले हामबाय बरम गनां न ताई थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजाक दङ जतनो न चाइ थांना बगे आं कइनाय हामबाय हामबाय बरम गनां न ताबुक चिनि बुसकांगो थाइसे थानि ककनारगान चिनि टीटीडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सारनो आं कइनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the Chief Executive Member and the Executive Member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTDC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you, Khulumka. बेले बेले किनो हामबाय बरम गनां न फादि जों हाय के ताबुक तैसा हायनो हाय चिनि अ पान्दानो मोजांनो बागै नेशनल एन्थेम रोजाबुं जों खोनालायनाय जोंनो अ रोजाबुंनो TTDC नि folk music college ni student rok resapnai borong logi sing bologri nai jotono no basawi kisa logi dan bagi ang koyo जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत
दाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे প্রতিটি সিটে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে 3 জন করে শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে অভিযোগও করেছেন যে হাসপাতাল